Imihango yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 umuryango wa FPR Inkotanyi umaze ubonye izuba kandi warageze no ku ntego ikomeye yo guhagarika jenoside mu murenge wa Muhororo mu karere ka Ngororero wizihirijwe mu kagari ka Rugo. Abanyamuryango basangiye ijambo ku buzima bw'umuryango wa FPR Inkotanyi bafatira hamwe gahunda bagomba gushyira imbere kugira ngo umuryango wabo urusheho kugira uruhare mu kubaka u Rwanda rwiza. Kuko byagaragajwe n'abanyamuryango wa FPR Inkotanyi mu murenge wa Muhororo ngo bashimishwa na gahunda zo kubanisha abanyarwanda FPR yahananiye kuva yabona izuba kandi igakomeza no kuzishyigikira kugeza kuri uyu munsi. Chairman wa FPR Inkotanyi mu murenge wa Muhororo Bwana Alphonse yamufashije n'ukuriye mu kagari ka Rugogwe batangarije radio na televiziyo by'u Rwanda ko impinduka zishingiye kuri gahunda nziza za FPR arizo bakije iterambere rigaragara iwabo muri iki gihe. Mu biro byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 Chairman w'umuryango ku rwego rw'akarere Bwana Tegereza Justin yavuze ko abanyamuryango wa FPR basabwa kudacukubiri no gukunda igihugu kandi bagomba gukomeza guharanira ishema n'agaciro k'abanyarwanda bose. Yatangarije radio na televiziyo by'u Rwanda ko ikigezweho ari ukurusha kwiyubakira umuryango baharanira kudapfusha ubusa imbaraga mu bidafitiye igihugu akamaro. Abanyamuryango wa FPR Inkotanyi bo mu tugari two mu murenge wa Muhororo bose basabwe kwihesha agaciro iteka bagashyira imbaraga mu bibateza imbere nk'uko babisabwa na Chairman w'umuryango ku rwego rw'igihugu Paul Kagame kandi bakagira n'uruhare rufatika mu kuzamura Muhororo bityo umurenge wabo ukaba umusemburo w'iterambere mu karere ka Ngororero. Umurenge wa Muhororo isabukuru y'umuryango wa FPR Inkotanyi yaranzwe no koroza abantu batandatu batishoboye hanakusanya amafaranga 28,500 agomba gufasha abatishoboye kubona ubwisungane mu kwivuza kugira ngo nabo barusheho kwiyubakamo icyizere cy'ejo hazaza. Twishime Jadofis wa Renfort Ngororero.